bai thu ni sia te yang ba terkom kan juki ke action juki kedai kita ki tribal kan local tribal kim der ki bana bar na ki Kawai ke petrol pump kala sha aluti ki arngut kiriu king etiar belaka dur khamat bhai lede bat ki belapin up de kesuloi AK-47 bat pistol. Ketika petrol pump latip kum ka highway refilling petroleum kabadon hakat Saumer Riphoi district bernihat. Habakren bikilat pathai khubor kat kum manager kam accountant ketika petrol pump Upakeshwar Yadav ulai thu begite ki runar kila yo ban khong anta de kumba ar lakshiteng ringkat da kajing pen up suloi jangki. Bat Maria yo khong ya ketika pisa bekila luti kila pet krat chiki benta kesurok bandai Chasonapur Assam. aku tu por bajia kan jingja dan hayem te ki phone yang ba bajia ko ta konta ye kata ko mami ye ai ba bi video ba wantu amni te kata ko tu jong kiro ko kaji itu kana ki ba kadiga second time ngam tu apa kadiga second time bajia ni pon ni cuma satu bisa lebih tam ya kata tanyim la banong ye ba subai ni no sai ko bai thu ni sia te yang ba terkom kan juki ke action juki kedai kita ki tribal kan local tribal kim der ki bana bar na ki terkom kan ko ya bosta ikut ke ya bosta ikut ke bosta kita kisu thu ta kan ko baki wi nang ni hidup seperti area beri ki boguri basak yang berdeu di boro ki karbi mas ndo bitip hantu yang phone di kulit ki wana di kulit ki ya page ki video footage ki dang ya mentaru ki dang ya investigate nila file FIR kita di polis bentar dan habar ya patrolling sini sedang pom exact amount yang dimtip tangba kumbal ni sukan belum terkadai apa dengan ar lak adu ar lak santo ini